Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Cholejil Choacue at Cosquitzin, Nikela Kulbal Hunsut Kuchik Selekak Angela in Solok Salisantilhu. La Insaralux Utyokin Chakoch Berinkil Chiruli Hunkamokain. Lish Holomili Katzol Balchiruli Shamana in Nashche, Us Shakreheb, Lineke Paban. Leca versículo nakatausa lihu Juan capítulo 20 ut versículo 29 ut nashye. Li Jesus kishyere, tochshina kwil lakshapab, us shakreheb, limaga sheril ut sheshpab. Akshqil chirisheb na baleb li komon, na baleb li poyenam, na baleb li kasqitzin, li sheatinak chak chirish li qaqwa Jesus, shtyarbal shtyebal, resilal naqaan tsaqal li Mesías, li oy benimbil, shbane blah Israel. Lishholomili qatzol balchiru likutana in nashche. Sutqik kwichik toch sashkutankil lach Abraham. Kaut nakto suqik kwichik chirish ut toshik chishultikankil lach Abraham li qayukwa qayakchihukain. Arasa lihu Juan capítulo 8 versículo 56 le qaqwa Jesús kishyabasi li versículo in. Nashye, lach Abraham le yukwa kahonak kisahok chaksa shol, chishkoşlankil rilbal linkutan, kiril ut kisahok sa shol. Nakanaw eblach angel chirule kagwa Dios nakter kayak ho chaklach Abraham, ke kutek chirue sa amoy uchish hunilain, chirishish kurunik le kagwa Jesus. Hokanak nago shikwichik chishbech, chishkebal retaleb li junjung chirakala in linike atinak relik chikyal chirishchak li qaqwa Jesus. Utkaunak angel ru lish testimonio kayak chihukain li qawa Abraham. Salihu Génesis capítulo 12 ut versículo 3 nashye. Tkosoptesiheb li te osoptesin qaqwe chen li qaqwa relach Abraham. Uttin majekweb li te majekwan qaqwe. Osoptesin bilaqeb salak aba chishjuni literamit sa ruchichoch. Aranahkui salihu Génesis capítulo 18 versículo 16 toch 18 nakatawe ahkuish komone li raqalchi atinak chirish chanrunak li qaqwa yo chishkubankil ru manaka okchikanan rechish sachbal literamit Sodoma ut Gomorra. Habanan kishyeli atina in li qaqwa Dios sali versículo 17 nashye tohanak li qaqwa kishye inka truqtin muqchiru lah Abraham likaru ok kwechish banunkil. Matkak talarin chanrunak liqaqwa ak kwan chaqnaqter. Chanrunak inka kirax muqbal chiru liqawa Abraham li ok rechish banunkil. Anak cuanto shik salihu Mateo capítulo 1 versículo 1 li yo chaqchi atinak chirish li shetonil chukwa liqaqwa Jesus. Utarin na yabasik shkaba liqawa Abraham. Ralal lach David chan ut ralal lachkui lach Abraham. Arasalihu Hechos 3:25 nakataw hunchik li raqalchi atinak chirishain. La li ralal shkahol li propet chan. La li ralal shkahol li sumkwank li kishkohob li Dios rikin lena le yukwa nakishye relach Abraham. Sashk abaeb la kwalalak ahol osoptesim bilaqeb chishjuni li tenamit sa ruchichoch. Anichach ishyochi atinakain. Arin yochi atinak chirish li Mesías. Li tachalq sashyanqeb li ralashka hol li qawa Abraham. Hukanakui li qawa David. Kila sut li qawa Dios kishke li shyechi om reheb chak li tenamit. Ut rehkui li qawa Abraham. Utanin khake retal chanrunak li qawa Abraham kishke tsaqali rilobal. Kishke li shpabal. Rikin li qaqwa Dios. Rikin lah kolonelaan li nashnaw naqtachalq sa hunkutan. Ho akshqabichaq nakisaho sa ishchol chan rilbal linkutankil chan li qaqwa Jesus. Sali Juan 8:56. Kwa hunchik li na lep li kishkul ut li kishbanu hkwi li qawa Abraham. Qahultikaq chan runak li qaqwa Dios kishpatz li ralal li hunah kwi halak Isaac. Renak tishmayeha chiru li qaqwa. Lach Abraham mo kish mukta, lach Abraham mo kish amta mo kish kolta chokre, mo kish yeta inka tink elikwala li hunakwi. Inka. Habanan sa ishyal balish papal, li qawa Abraham nak okokrach rechish mayehan giliralal, li qaqwa
Kishk esash na ahli alal bejain, hun li carner, re naktama yehak, sash na ah, uchihokain ki kolek kuilishuam, lach Isaac, li ralal, lach Abraham. Ut ani, nash halam uchichak, li carnera in li ki mayehak, sash kaba li ralal, li kawa Abraham? Hokan sakal, haan li Kristo, haan li kamayeh chika hunilo. Likaw Abraham, hanjak li shchukwa il, li paabal, ut lach paapanel. Han shchukwa ilep chak lach judíos. Han li kikuluk chak re li yechi oma inrik ili Dios, nak sashkaba, ta o subtesir chishkuni li ruchichoj, sashkaba hun lach kolonel. Kakyak reta larin, chanrunak likakwa Jesus yochi atinak, ut lach judíos, lach fariseos. Yo lishka ush. Shpanak ingane ke rax pa bankili kakwa Jesus. Ingane ke rax kulbal holak kolonel. Hokanak salihona lakishye nakisahok shcho likawa Abraham rilbal lishkutankili kakwa Jesus hanep ke shyere. Tukhmakhi nagatkulak li 50 años chankebreche hokain. Uchanrunak nakayena kakilomru likawa Abraham. Hay nakataw sa lihu Juan kapitulo 8 versículo 57. Abanan Likagwa Jesus kish sumehep che hokain. Cholcho ni yehere. Naktoh maheak na kwang chak likawa Abraham. La inin akui chak. Li atinain la inin. Ni kinishkam kuchik toh chishbeh. Sa lihonal nakyo chik at kunton likish utingka na chup chimuko na uso tashk atik. Likagwa Jesus kiroksi li atinain. Yalkah kui re. Shkambal li kakaush, chishkebal retal nakrelik chiyali yochi atinakarin, haan nakwi lak yopte sinel, haan lak echal re chishuni li karukwang, ut haan li Kristo. Relik chiyalat koskwitsin, ahel runak takapap, ahel runak takakeretal, naklikakwa Jesus, haan lak kolulke, ut mahun chik litaruang chipanung kre lik angel lishpanu likakwa Jesus chiruli cruz sa kakaba lao. Antiyoshakwe nakshinago chubeni chiruli hung amokain la ish saralux ut nakatkoy beni sa hun chik reheb likak angel.